Siaran dia raya, ada tamu muda pada kiri benar juga. Haleluya. Amin. Hei ya dia amin jangan apa. Ishi? Makanya pas kan jadi. Ani wae keti, umurera. Kata Yesus Kristus sih, nagari terus kebisi kata. Yesus Kristus. Nagari sih kata. Lagi besi kata. Haleluya. Hei ya dia amin jangan sih. Ompone tini na talau patajur tu bari na awat tu so. Sekarang na talau malu pataj siru duga maju. Atar kau lah kami ni. Har kau kami met. Duduan na benda. Sesa di met kaje bari duka na kau tidak bera, bari duka na kau tidak bera. Sesa di. Duduan na benda. Apa duduan? Jadi bisa tiga belas. Ifa kuda ada tiba ah om dan bina jadi gota. Duka ni cakap sana kisi bahasa raja lewat itu. Jadi saya tengok baru buka jilid. Bakal ibu kuda tiba kira lah. Ibu kuda tiba duka na nando shemar sejurah tarage sokir. Haleluya. Be amin jangan kah? Kalau saya pada di sini pun. Kamperan garage se rukku mature. Hello. Makasih tak apa si. Share mama curang. Garake kana kesa siru kuma tore siguba nagar gatte tare gota akate kana de batu chago tani kana de Yesus tu gode na kon mate kana no masa betul ke guru bahasa shi fatidur ke gitu lah siru ati ye atau lagai me atau lagi ni, akan jadi ni, ini kau surau watera, bak, amin, kalau dia bertani di rawat ini, betul, bak kaya kasih, siapa yang tertarik tu, aku ganti apa, makanya, atau deh, apa kena terlalu akan jadi ni, bari bocah kau tidak bera, sesa di dua. Kano markes, umur apa? Baik umur apa ada ni? Dapat ada umur apa ada? Apa kau kamu julung batu di? Wa kayo ko tan bara boicha ati gadda buadir tukanan sirada barsama dina amin buadir tikadda jerti malina yada tuumam na millat wa ko jette yoro hono wala timo sina jare wa kayo kana borennan arna guyya ga bacco bidavi arna guyya ya tamu shedi tijadi timene amin amin jada afika amin ergama do kya kamu tujo harka shee qabadu fe ergamaan tu fe harka shee qabeetu harki shee se baasa lama se jirtu ila amma ergamaan harka shee qabu dhaqee jiru tokko jira bira dhaabataa jira lama ergamaan bira jira sin agartan Yesus gooftaadha amin jedhaaka harki shee mirgaa kun immoo badaa waan hojjetu naan jedhe waaqoota qabamaadha danansasaadha naan jedha harkichatu qabamaa isa booda nagaa guddaa ta'aa fi barri boocha seeti immoo hin darbaa waaqoota akka jedhe bakka nagaan sii ta'eera nagaan sii ta'eera nagaan sii ta'eera maqaa Yesuusiin qabati abidda Yesuusiin ibsachuma qassanii Yesuus gooftaadha ameen akka keewwatan wanti sammuu nama kanaatiin lolu abidda waaqayyootiin caalee eegir dubaan akka dhiisa mushee Yesus gooftaadha ameen 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 jedhaa ka gesha
qabaadhaa mageessa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sammuun kun bilisa. Simataa kee kana keessa wanti si nyaatu jira ture. Yeroo dheeraadhaaf kan ture. Qabatanii jiru ijoollee nyaachuudhaaf. Waaqayyo gooftaan irraa baaseera. Iyyaatti